Xayrli kiş. Elbette jingilmez Botur İlyas Galimov isteligine bağışlangan birinci turnir uzdu. Neft başkalasında bu yıl Rossiya sportmasteri, dünya çempionu, Tataristan'dan ot kazangan sport ustası İlyas Galimov isteligine bağışlangan yigitler arasında küreş boyunca Respublika turnirini ötkərdiler. Barlığı 18 komanda, 130 küreşçi. Yarışlarga Şirmişen rayonunun Tuymet oğlundan İlyas Galimov'un etiyenisi, tuğanları, elbette yaşayışı turmuş ipteşi kızları da kelgen idi. İlyas Galimov öz örneginde yaş sportçularını küreş veteranların hürmet iterge de öğretti. Küreş sezonu ahırında ol türlü buğun küreşçilerinin tradisiyon uçraşularını uyuşturaydı. Trenerleri, tanılgan ustazları Salavat Yusupov hem İlgizer Dimiyev'ga gel rahmetli buldu. Sport kariyerası devamında Galimov küreşçiler yavluyu alatırgan barlık buleklerge layık buldu. İlyas Galimov Tatar küreşinde zor iz kaldırgan legendar şahıs, legendar küreşçi deb aytar. Ol endi mana respublika ko'lamida, Rossiya ko'lamida mendigina nelar sarenovaniylar bo'lsa da har bir sarenovaniylarni o'tib chiqib bugungi kunda Rossiyaning ham respublikaning ot qozongan sport ustasi ismini yurtuvchi bizning sportsmen yigitinde so'nggi yillarda endi uzun kurashdan ketib endi ol sudya bo'lib yurdi. Yaş batırlar anın kıvı bulurğa xiyalana. Uz ustalıkların alar İlyas abiları isteligine uzdurulgan yarışlarda da kursettiler. Bu endi onun ismini mangulaştırуда birinchi odamlargina bu ülkede hali ishlarga kerak. Anday kurashchilar olar 1000 kishiga, 10 000 kishiga birgina tulurga mumkin. Shuning uchun mana onun o'rnagida bugungisi yash buunni tarbiyalaw, olarga mana shunday shaxslar buluun ham onun turnirinde şuşunda utup çıgı bizim yaş kurashchilarimiz için de zor derece. Anın neticeleri boyunca komanda birinciliginde birinci orunlu Elmet Batırları, ikinci orunlu Mamaduş yigitleri, üçüncünü Kukmara sportçuları hem dördüncü orunlu Ulayış komandası yavladı. Olga tabi sizni Qozonda ozgan Tataristan çempionatı yangalıkları bilen tanıştırırız. Hürmetli tamaşaçılar, televizor qarovchilar, biz bu yılғы Tataristan birinçiliğinin milli kurash boyunca final yarışlarını başlayız. Mana Kilemde 60 kilogram ağırlıktagi finalçılar çıktı. Qızıl sülgü bilen, qızıl futbol kılı yigit Şevik Şamil, ul Layış rayonu komandasından hem yeşil sülgü bilen şulay Layış komandasından Aleksey Abramov. Bu ağırlık ölçeğinde soңғы yıllarda bu kurashchilarga tenglar yo'q deb ayttirgan mumkin, chunki 2 yil retdan finalga bir kurashchilarning chig'i ol zo'ray bir turda. Mana bizning Şamil Şevik olim yasarga tirishdi, lekin ona bal berilmey bu uchraqda. Bal endi ko'tarib olib qirg'a jibarga kerak, bu oyoqqa tushdi. Ona bir aktivlik beriladi. Agarda kurashchi 2 topqir shunday olim yasasa, qoida bo'yicha ona bal berilashak. Bunda endi aktivlik verilemine. Yaşıl sülgü kurashchida aldı aktivlikni. Bularning passiv deb aytib bo'lmay, ikkisi de bek aktiv kurashchilar ko'rib turasiz. Boshda birisi ishlayonlar, ikkinchisi mana shulay kurash bizning shulay bo'lirga tegish. Agarda 1 sekund qana tugul, sekundning mana yaşıl sülgülü kurashchiga 2 aktivlik ratdan olgan uchun bal beriladi. Ham kesatu qizilga. Ayttirib 7-2 5 bal ayırması bilen eng birinchi çempiyon belgili bo'ldi. Aleksey Abramov o'zgan yilgi çempiyon. 65 kilogram ağırlıktagi finalchilar chiqdi. Qizil sülgü ham qizil futbolka bilan Ilnaz Mingdullin kurasha, Baltash yigiti sport ustasi. Onun tengdoshi Ilnaz Sulayev Demiyev Layış rayonidan, Layış rayoni komandasi uchun chiqish jasay. Ol Tomoshi bilan Mamadush rayonidan. Әлігі aytganimizcha yaşıl sülgü kurashchi tutib bora, ham ol tag'in bir olim yasarga umtoldi. Ham bir bal oldi. 5ga 2 bo'ldi desep onun foydasına. Ilnaz Demiyev foydasına, Layış komandasına. Mana shulay aytib, hurmatli tomoshabinlar, olg'a ketib bo'lsa da aytaylik, ikinchi oltin olmoqchi bo'la Layış rayoni komandasi. Kutik, balki bizning Ilnaz Mingdullin Baltash komandasi yok, ol alım yasarga tirishdi, shulay ona aktivlik beriladi, lekin aktivlik ol bal tugul. Mana shuni bilib turaylik. Shulay ayttirib, mana Demiyev Ilnaz o'tib bora, agarda ol o'tib chempion qolsa, ol endi o'zining sport ustasi, mana 1 minut yarim vaqt qolib bora. Ol endi sport ustasi degan ismga bir odim yasadi degan so'z. Mana to'xtaldi.
Hem şulay itip 5-2 isabı bilen bizden İlnaz Demiyev jеңүү yauladı. Hem Layış komandasından İlnaz Demiyev yanadan alarga ikinci altınını kitire. 70 kilogramda finalçılarını görəbiz. Alar çıktılar. Kızıl sülgü bilen Kızıl futbolkadan İslam Falakov Alabuğa komandasından. Hem anın kındaşı Rafael Bildanov. Ol Elmet komandasından. Alabuğa Elmet. Bu yigitlerinin birisi. Kızıl sülgü güreşi. Xalqara klaslı sport ustası. Hem Ali Bildanov Rafael yaş yigit. Anı Ali sport ustasına kandidat. Eğer de ol bugün indi жеңе екен ол спорт ұстасының нормасын өтей. Ресми рәвіште. Мына қызыл сөлгілі күресшіге бал, бұл шиста бал алды. Һәм инде исәпне тигезләде. Әйткәнемчә, бу инде аңа бик ягын көрәш. Мына тагын 2 бал бирәләр судьялар. Яшел сөлгілі күресшіге. 1 балга калдырдылар менә. Клуб жетекчisi Enes Halil 1 baldı. Şulay itip biz tagın bir sensasiya gördük hürmetli tamaşaçılar. Rafael Bildanov Elmet'ten jеңді, şampiyon kaldı hem sport ustasının normasını ötedi. 75 kilogram ağırlıkta güreşçiler kilemge çıktılar. Kızıl sülgülü güreşçi ol Rinat Mindigaliyev Şallı'nın Komsomol rayonundan. Denar Karimullin'nin indi bu turnirlerini tutkanı var. Uzgan yıllarda Denar Karimullin'ini alıp gitti. 1 bal verildi. 2 bal deyip судьялар калемдәге судья 2 бал күрсәткән, ләкин 2 судьяга кушылмады, 1 бал гына бирделәр. Әлегә белгәнебезчә Динар утып бара безнең бер нәүсә белән. Менә ул тагын алым ясады. Хәзер судьялар аның кемдер чиста бирә, кемдер 2 бал бирә. Карагандан соң чиста җиңү дигәнгә һәм шулай итеп безнең Лаештан Динар Каримуллин чираттагы чемпион исемен яулады. Kızıl sülgü bilen mine çıkıp kile Ayzat Garayev Baltaş rayonundan hem Tileşi rayonundan Almaz Seyitov görüp turabız. Bu yigitlerinin eli Tataristan birinçiliginde tutkanları yok. Mine ikinci balını aldı. Hem kisatu avtomat ravuşta isep 3-0 buldu. Bizden Tileşi yigiti tutup bara Almaz Seyitov. 200, ikinci ornana 150, üçüncü ornana 100. Mine hürmetli tamaşaçılar biz tagın bir sensasiya dep aytırlık alışның şahidi bulduk. Mına Tileşi yigiti Almaz Seyitov 5-0 ise bilen jеңip күндәшен. Bu indi çista jеңүүгә тиң күпмедер дәрәҗәдә hem чемпион кала Tileşi yigiti. Kilemge 85 kilogram ağırlıktагы finalçılar çıktı. Kızıl sülgü bilen kızıl futbolkalı Fayaz Zaripov bizning Tileşi rayonundan 3-nче чыгыш ясый. Hem anın kındaşı Galimullin Ranis, Layış komandası çıkış yasay. Eybat iş birseler barıp anda kırışa, ol rayondanın yaklayı. Fayaz da hazır Tileşi. Şun bil alışa. Tağın bir bal aldı Ranis Galimullin. Bu bizden жеңүүгө indi 2 tapkır retten bal algaç kündaşka kisatüde birler. Şolay etip isep 3-0 buldu. Hem biz tağın 25 sekunddan 85 kiloda kim şampiyon kalganın bilecek biz. Hem şunun için bunda indi bal alırga mümkün, lakin çistaga ana motor alım yasadı, lakin bal verile yeşilge. Şulay etip 6-1 mine zor üstünlük bilen öta. Bu indi ikinci türlü etkende çista jеңүү деген söz. 90 kilogramdagı finalçılar bilen tanıştırabız. Kızıl sölgülü, kızıl futbolkalı jigit Rail Salahattinov bizning Layış komandasından. Anın kındaşı Ilmir Tuhvatullin Yana Savin rayonu komandasından. Vakif Devletçin kul astında Rossiyanın atkazangan treneri. Ул tagın alım yasadı. Hem tagın bir bal vereler ana судьялар. Hem kisatu verile, şulay ettirip isep 5-1 buldu. Bu indi жеңүүгө bik zor dağva деген söz. Ilmir Tuhvatullin Yana Savin rayonundan Hirattagı şampiyon buldu bizden. Ilmir Tuhvatullin. Şulay Rail Salahutdinov da bik motor kuraştı. Nişisin? Kündaş güçlürəк idi.
Biz sizni kilemde çıkan finalçılar bilen tanıştırabız. Kızıl sölgülü, kızıl futbolkılı jigit İldar Hamitov, ul Şallı'nın Komsomol rayonu için çıkışası, sport ustası. Anın kındaşı Bulat Musin, mına şuşu kilem hocası. Яңа Савин районы командасы чыгышасы. Менә монда инде бал дигәннәр, чиста бал. Кызыл сөлгеле бу Илдар Хамитовка бер бал Шаллы командасыннан. Вот. Һәм Илдар инде күптән көрәшә бу авырлык үлчәвендә бер 4-5 еллап. Булат әле әйткәнемчә узган ел гына килеп керде бу авырлык үлчәвенә, аңа авыррак. Монда бит теге берәүне дә көтеп тормыйлар яңа үлчәү авырлыгында. Менә Hem tağın 2 bal ala, hem kisətu verilgəç, bunda isəb 4-kən öl buldu. Hamitov İldar faydasına 5-1 ikən, 5-1. Çünki ikisi də birər kisətuləri var idi başta, verildi, avtomat rəvişdə. İldar Hamitov bizden Şallı'dan Şirat'tағы жеңімін яулай, hem şampiyon qola, Tataristan şampiyon ismini ala. Şulay Bulat Musinға da, бұл şabalar, tamaşaçılar. Çünkü burada özünün әлі yaxşı formada turuğunu rastladı. 130 kilograma kadar finalçılar bilen tanıştırabız. Kızıl sölgülü, kızıl futbol kılı jigit Rail Nurgaliyev, Tilaşı komandasından atqazangan sport ustası. Anın kındaşı Radik Salakov, Layış rayonu komandası çıkışası, Xalq ara klaslı sport ustası. Bu indi atqazangan sport ustası bilen Xalq ara klaslı sport ustası tigizrek, bir tigiz derecederek deb aytırga bola, lekin atqazangan sport ustası ol zorrak. Менә әле булырга тиеш безнең хөрмәтле тамашачылар. Менә бал бирелә яшел сөлгеле көрәшчегә. Радик Салахов бер бал алды. Күрдегез? Яшьлек җиңеп бара әлегә 2-1 бисә булды, чөнки берәр кисәтүләре бар иде егетләрнең моңа кадәр. Чын баһадирлар бил алышачак. Менә тагын бер һәм бал ала, чөнки 2 активлыкны рәттән ясады. Hem isep 3-1 buldu indi, kim aytmışley. Körəş tamam. Şulay etib Radik Salahov, Layış komandasının çıkış yasavşı, Xalq ara klaslı sport ustası 3-1 isep bilen җиңү яулап, чемпион исемен яулады. Менә Layışның ничә көрәшчесен күрдек без чемпион исемен. Менә иң авыр үлчәүгә килеп җиттек. Бу инде 130 килограммнан өстәрәк һәм бик кызык хәл күзәтелә монда. Бая 60 килограммда 2 Layış көрәшче чыкса, монда инде 2 Шаллы җегете чыкты. Россиянең Татарстанның атказанган тренеры. Менә бусы инде җәмәгать чиста дип атала. Чиста җиңү. Ранис Гыйлаҗетдинов чиста җиңде һәм менә ул үзенең чыннан да бу титулны атказанган спорт ustaсы исемен юкка йөртмәвен раслады тагын бер кат. Бик югары бәялим. Менә ихлас күңелемнән әйтәм, миңа бу елгы бу республика бәйгесе бик ошады. Искечеш югары дәрәҗәдә менә шундый һөнәри исталыкта үткән ярыш. Ниндидер зур бәхәсләргә дә берни урын юк. Шул ук вакытта егетләребез менә шуның кадәр хәзерлек белән килгәннәр. Минемчә, әле менә мондый дәрәҗәдәге югарылыкта мин оештыру ягыннан гына әйтмим, мин бу вакытта көрәшчеләрнең техник осталыгы ягыннан әйтәм. Шуңа күрә мин утырдым безнең татар көрәшеннән дә мотор спорт төре юк икән дип. Һәм бик сөенәм. Алга таба эшләребез бар. Һичшиксез менә республика чемпионатын утарга кирәк. Инде ансына шәйгем юк, чөнки инде татар көрәшенең үзәге биредә безнең республикабызда бит. Һәм икенче яктан караганда әле массалыкны арттыру мәсьәләсендә бер бурычларыбыз бар безнең. Һәм ничектер күбрәк игътибарны район үзәкләренә, шәһәрләргә биреп, чөнки яшьләребез күбрәк шунда,